Ngibingelele futhi ngikhona la esigodlweni esikhulu emlambo omunye ngaphansi komsamo institute ngithi nazi inkulumo engihlale nginethulela zona. Ngithe ke ngikhulume ngomuzi namhlanje. Uyazi ukuthi umuzi into ehlonipheka kangakanani. Isizinda samathongo, isizinda sedlozi, wanikezwa wena ukuthi kube wakhe okayihlo namakhehla. Yingakho umuzi kungewona owakho. Owakho yokwakhiwa amadodana akho lona okabani okababa mkhulu wakho ezala uyihlo bese kuba okayihlo lomuzi owakhile uba mkhulu wakho wakhela ubani uyihlo umuzi lo muzi unemithetho yakhona unezinhlonipho zakhona unezinto zakhona ezigcinwayo bese kuyocela isihlobo esihle singenela ekhaya kumalokazana umakoti uthathwa njengengane yala ekhaya. Ufanele afika ahloniphe imithetho la ekhaya bese futhi ehlonishwa nayo. Ubona imize eminingi kangaka ihlupheka nigijima kuthina abogobela nithi niyohlola. Iningi leni lishayeka lapha ekhaya. Ngokungahloniphi umuzi. Uqala nomsindo. Hayibo, nangumadumo sebangomsindo. Kwami la ekhaya, kwasho kwacima, kwavutha malangabi imina. Useshintsha izinto uficiza lokazaza ekhade ezikhola kumakatholika usithi nayi yena usebe sewesele hayi mina ngiyaphuma ngiyakwelamisa kahle kuphi kwabani umuzi nangu umkhize seziyamhlukumeza izinto uselanda nangu ngiyomthandaza nangu umbholofithi na inyanga ithi izobethela hayibo uzongenisa abantu abadala uzokhipha idalwa umuntu esifazane uyikhisa ngaphandle uyayigeza ayibuyisa ubalo sicacaza la ekhaya ubaba ufika noma ngasiphi isikhathi la ekhaya nomama uyingena ngemoto yakhe ufika ngabo 11 12 ebusuphuma emsebenzini kwalomsebenzi akazi bewunika ubani ayisekho inhlonipho ufila umuzi ngakho umuzi iyona foundation isona sizinda ilona ziko bantu benkosi lobuwena uthola ukuthi kuxabene ubendle nje kuwena lolu bendle luxatshaniswa yini na indlela ozenza ngayo izinto nendlela oziphatha ngayo ninomkakho usiyahamba kusiyakuthina esinamanga ngoba sifuna imali sithi sizokhipha idalwa khona kwangimangaza anilale na indaba uthi kwafika inyanga yathi kuzofanele baqalele phansi umsamo iwenze angiphindi ibaqalele phansi umsamo ngithi yathi yini umsamo ayasakhumbula nake nayizwa kulonto uqalela abantu phansi umsamo ithi inyanga ukho umsamo la ekhaya likho idlozi la ekhaya kodwa niyaphupha akithi mawuphupha sokuthuma bona abadala bakhona la webantu benkosi umsamo wena nethongo lakho amathongo nomuntu ophethe hayi angel ulimi loKristu lokho makatholika ngumkatholika into yamakatholika leyo makuthiwa you and your angel kahleni bo awunangilosi wena unomuntu wakini ohamba naye okuyena oyisithunzela nesithunzi esixhumanisa nezinye izithunzi zakini umsamo loyo lento yokuthi ungenisa abantu bazogcagaza la kuthiwa kuzombiwe labani ngizothi ngumkhize kade ngivuka ocansini sengithi ngiyobethela ngizothi ngumkhize kade ngivuka ocansini sengithi ngizokhipha idalo ziphi izona zake zakhishwa idalo bantu benkosi engizama ukusho ke sihloniphene into ekuthiwa umuzi ake siqala ukuhlonipha umuzi nje angingagagazi noma ubani musu ukuthi uyolanda idalwa uzilandelwa umkhize uzilandelwa umthandazi hayi ngize ngangenisa idalwa ngingenisela ubaba senkonzweni cha ngazi ngenisa ngokwenkonzo yethu bantu benkosi isintu asinankonzo isintu siyisintu nje phaqa musana uxova isitambu into engekho musana ukukhohliseka ngoba omkhize befuna imali hayi ngizwe ngoba umkhize lapha enkonzweni yethu ethi mina lapha ekhaya idalwa zathwetshula zithwetshula ubani ezozenzani hayi lapha ekhaya kwathi singayishisa impepho idalwa zikho ziyephi hayi zaphumela ngaphandle zikhishwa ubani ake nizibuze abantu benkosi nile esikoleni nahlakanipha nami ngathi nginamajazi ngadlala umuntu ono first year ngoba ngangi desperate ngihluphekile ono first year usashona inyanga angifihli yayila eRichmond
ino first year nginamajazi awu5 yadlala ngami ngoba ngi desperate balekelana desperation nanike musu uthi umu desperate bese kudlaleka kalula ngawo hlonipha umuzi kayihlo hlonipha umuzi wamathongo lo muzi awutholanga ngephutha by mistake lo muzi uthole ngokunikwa abadala lo muzi uthole ngokunikwa izalukazi namakhehla lo mfazi onaye nawe mfazi ngokungena kulomuzi ulethwa amakhehla nezalukazi ubona sihlupha kangaka nje yilokuhlakanipha esinako yilokukhleva okunawo ingakho sesifaka ama mask namhlanje ake sivule umuntu lembobo ekhuluma kakhulu ngoba sithi sihlakaniphile yasibuka ukuthi covid kuyaphela ukuhlakanipha ake sibe yebo kubhlungu zihamba ithandazelo kodwa ake siba abantu lithi ke lami ke asihlonipha umuzi ngoba umuzi isibaya oyongcwatshwa kusona uphelele kusona ungonaphakade ngiyabonga.